Yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire guririke iriya gatigati wekariguri ry'abantu batinu mwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Masoge maneno mwanchu muligelio Getembe TV ngokwaligania sekionga chinsainye andonsia sore mugoroba ya bono kerobono tatu kumanyinga naralia ya atikire korwa ase chinsinyenye chiense kono tutaraya chaka sense meribi manyerure to kubwaterana nere igakuru kwanga Wilson Makori. Abanyanyimbo nigo bachakira obotuki kubwatekana negekorwa ase omosacha oyo omo bwa emiaka 53 anyaorekana gakwete embarabara y'epara ase ensemo yasuneka e-constituency ya Bonchari. Peter Mitunda oyore omulisia bw'ekanisa yasuneka Central SDA nigo egotebekana ne amate abo kamambia kogenda mugondo abo ase anyaorekana gakwete enchera na mbarabara yaye niga bwategejiko kyomuchanga.
Bishop wa Diocese ya Kisii ase kanisa ya Catholic Joseph Mairura Okemwa ni gatebere buna Bakenya bonsi mbabwatu busipure bwabo bugukwana mang'ana abo kisiasa na kikatiba. Boigo nigo omusasiroti oyomo uyu manyiri buna Apollinaris Masese neraburiria Abakenya kwene kinga bokeani bali siasa nyinge kinga kichiga chiabono ekiagerenga kichikura nigera tambe mono nigo yabaya kwana yaiga ichinga kibalenge kuigora eparish enya ya Nyamache na yaiga nigachire magega y'Abakenya koba bakumugikiria Bishop Mairura kubwatikana na mang'anae yo kumwegerera muraibu wensi William Ruto kolekana nemeroberi yae gusina magendererae akisiasa. Sasa kupiga siasa kero muntu no monu ene meremo yae eramo rwanderera. Lakini tena hatuwezi kusema hatutasema jambo lolote juu ya mambo ya siasa. Koi kamori mwabori na kifada mwote no bishop wako na mang'ana asalikire nande bishop wako nande mwaboga bishop na kinaenda whatever na tena mto chandeka mono igoro ya siasa na bego chenjirinde lyons mbararo asiga ntokoroke coalition turarwana bono bago chakorosia coalition tonyorenga Matiang'i na Ruto wale coalition yayemo nande ngitora kwanirende tukomanya lakini rende naende seke gusi kuromo kogosi kabali abanenake wakwana nonya bakogechiri wakwana mang'ana make. As we are together, we are a unity. Mwando yomo wababatise na bana mubatange mbabaza kukwana mang'ana mange mubakani mwando yomo wabatise. That is how we are here. We want to love God. We want to worship God. We want God to bless each one of us. We want God to forgive us. And we have to forgive one another. Mwisho, tuombee Wakristo wa Nyamache ambao wametuonyesha mfano mzuri, nasi tufuate huo mfano mzuri. Hatukuja hapa kupigana na mtu yeyote yule. The last word I want to say to everybody in this mass, as we respect God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I want you to realize that God has given us fundamental freedoms, that we may respect fundamental freedoms of everybody. Ndo basa kwa chegionde. Njena nyako bachegia. Mwanasiasa Calvin Omwando kurua constituency ya Kitutu Chache South nigorero esokia na kuburia abananchi penseme yokoba amo nigo boigo atebire buna nonye siasa kerochie kere mutwe erebuya bonse babwata namo nali barachikonyora umurayumu yabona tokomanyirwa n'umurikito Gabriel Nyakundi. Mwanasiasa Calvin Omwando ditkorerero nigo esokirina kugania abanasiasa nene mono bali abawuchikoligia ebirugo kurwase bunge Kitutu Chache South uchiya kugendera kobamo asichinga kichonsi nonyaba uchiya kurwanira ekeroge kyo ekero chinga kichiraike rengo chikoboria abaiga tokolina barabwe ekeroge kyabo Kitutu Chache South kyo bujumbe tochikogendera gutwaro bwanchani nonya tokwamerania talibo bisatore igo tokwamerania lakini ese ebirengererio kimawazo so kwa vita so tokora siasa yomorembe nande tokurandinge tutagetwa magenderero no bwanchani obonene nigobo igoba mubuliri mubunge bwebunge ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi kokolera abananchi amagendero nagoteba buna baraboti bali na seigi asare ndoliri yomana nere no tokomogororanga kyakore gasi abakore gasi yaito no koroschipara baroseria mache okore gasi onsi akorosio kwa gasa chiskuru igo tokomogorora esobuya because tali segi tole nere igo totageta bakorora magenderero igo inchebuna Calvin Kenani Omwando nimbanche taba Kitutu baminto igo nko basabera mogendera ko babanta bayaba tohereru nande nyasanya go tobeko nabo igo nigo mwanasiasa Lucas Nyareru uyu kubolia hekero kyo MCA kurwase wodi ya Kitutu Central aganiri abarayi gukora amagendero na gotiga kugania abananchi gwesokia ili kokoro kurubikana ili kubakolera amagendero. Viongozi wetu wamekwamisha maendeleo. Mkiangalia hata chuzi maandamano yaliyofanywa
lazima watu wafanye maandamano ndio barabara itengenezwe. Barabara watu wetu walioandamana juzi ya Gitare nimeona ndio imetengenezwa kwa sababu eti watu wameandamana. Tungeomba viongozi waajibike kwa kazi nzuri ya kufanyia watu wetu. Mchumbe ambaye ni waheri aajibike, wala ambaye ni MCA waajibike, women rep waajibike, na kila mtu ambaye anayehitaji kufanyia watu kazi awafanyie bila kuombwa. Boigonigo omuralia uyu manyikaine kama Josephat Sungura uyu orokire eganga yae yogocha kuligia ekirugo kyo MCA kurwase ward ya Kitutu Central aganirie abananchi kurwase seme yogocha kumubwatisia aseganga yae yokuligia ekirugo kyo MCA asalire ira yogocha kubakolera amagenderero chingaki ekero chiraike. Kingo ripoteri haigeta sendi bwanjete kiandege komike getembe kurwase bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nchiguruko Nyakundi Gabriela. Oyo mubaba director sekiombe gya Communications Authority Joel Okengo Nyambane litukolia rero ni gabwa tukemepira yenkoyo gochia ase club kiariondo ngabune nchire ya moyo gosira Chitaranta nabo nigo abagosoria bamwakira buya asekeria abakorera na gotebanga emepire iyo yabakonyire gokeanya mangana mange binyoro andova emepire gocha saba muraba minto captain ati abana baito tigabachie sebuya oino yomo oyo kabere akero pengino yo gategeko kare gotijike umbuaria na mukonya gotumi bana gotino lero ntumire muri representative yae aige side ya Riondonga ontomire nemepira ndetera bamura baito gaiga emepira embogori tukobokoga kali mepira ko rusisiringibere eni mepira yechibesa na nyeretire na nyekobire buye gomono mugasigoro na ndi tinganje temangana ko nyakoira pembeni na nyeretire baka kiombu nyaba mura baito bachiese emepira nabo konyora mambi na mambiende omuntu ororero ngo chiasare buya orangeli wochiro tweni Harambee Stars ojoni Shabana ochakire kolio mushahara the end of the month okonyire family yaye gosebona bamuraba minto igo mwanchire nga ngo support biro muntu minto ka kimware gwanja murigererie omwana oyo ito Joel Okengo Nyambane omwana ito ko Riondonga omwana bweriroba oanchire kero muntu ebo mongina ebo mogaka ebo mosae ebe no muntu de gwakanirwe school fees ere gare ti yare gokonya ngonyo gokonya boni ekori mubukoye iranyari kanonyorire ekeruge kosoiro beiro mochumbo nyari bari chache nkitora tebe Mheshimiwa Okengo korire gente kanene oire bichana bya Riondonga mipira yechinguru mepire nekonye bijane byagara mbitara chinjira chimbe kirasa libo kimabwaba mugambita yondo chenga korigento buneke kinegento kiamana sana mugambi na ndete banga bijane bigambi bwati uniform ne bikoroto maite ko chiasa squeeze bintu bire digital abantu bakanetinga batuare bintu byonsi bipi begara nali barakora amasaji y'amana samari tangoro kweno kobino kuru Riondonga iklabu ikiko ku Riondonga FC tuachagede the year 2019 but in a way tuare challenges rende kulingana buna tuachagede wikira bono igastu igire mpaka bintu binde tuaje tu Oyo kabero mu county secretary na boigo mwanasiasa Patrick Lumumba nigo aburirie serikali anakorora chinjirera nyore chibesa erigo sira borokigwa ase university nigo boigo atebire buna gusinige kwane yego koboko no MC wodi ya Kitutu Central Mosque Duke Nyarango. Wanafunzi wetu ama watoto wetu hivi karibuni especially watoto wa university watarudi katika universities zetu. Na nimesikia waziri wa elimu na nimesikia katika Dungwe pia kwamba pesa zimepungua kidogo zile capitation ambazo zinaenda kwa wanafunzi na institution zetu. Mimi najua nchi inaweza kuwa na shida ya kifedha, lakini kwa sababu vijana ndio maisha ya Kenya, ndio viongozi wa Kenya kesho yake,
ningehimiza rais ikiwezekana wafikirie ni mbinu gani wanaweza kufanya. Manake mimi hasa kama mfanyabiashara naelewa kwamba uchumi ni mgumu katika wakati huu. Autonya kusabanga ati omurembo bekire dakika lakini omwishimiwa wito William Ruto ebintu mbiro bagokora biro bitari ensemo y'ekipolisi cyabo mono biko byatogekiri like bono goke ikibesa cy'abana kiria cyabigitune omwishimiwa the late Kibaki igente kina bogetegeke sana umwana ni gankwe wa 22,000 kile skuru umwana asade secondary school lakini bono iga bachikeiri ku 16,000 eyiwe korokinga mbatagite bana baitu basome etogo kemea irinda twale upepe elia mochirere mbe yo gucanganyikiwa eruasale irinda arengerelinga bono iga chibasiri abwente kuchimenta chiche iguru irinda abana baitu basome kiagara abayibuli baitu bono iga bachandikite abayibuli bakwigasa okoba na biashara biranire. Ningehimiza serikali itafute mbinu, na najua kuna watu wako na hekima na akili katika serikali hii wakati huu, watafute njia na mbinu ili wapate kuweka hiyo fedha iongezeke kidogo. Mimi sitaki kusema ati maneno mabaya, manake kuongoza nchi si kazi rahisi. Ukikalia kiti ya kuongoza nchi hii hata kwa dakika 10 utajua si rahisi kuongoza nchi. Iko na shida mingi, iko na madeni ya serikali, iko na services za serikali mingi, lakini ningehimiza nikimalizia kwamba tutafute mbinu kama viongozi wanatakiwa kutoa solutions, manake wananchi wanategemea viongozi wetu. Wakitoa solutions hizo, I'm sure na nino hakika abananchi kurwase kaunti ya Nyamira baburiwe kwene kinga nkubwata bali bibande busio bwo bochorio bonene bwa 2027 niga kwanwa imeyanyansa bakwaso muroberi obugo changira ekanisa emo kati ya barayi barenge asumurege muyego iyo ngamono mujumbo West Mugirango musike Steve Mogaka uyo kuligie kirogo kyobo governor ase county ya Nyamira musike Walter Chanua amo na James Kimoni niga igasoma jogoyo igabo gusangirira bisagwa byo kwagacikirisia gya St Giles Luanga Nyanza bakwa parish oyigonyara kabo gwikiranwa amo na barayi ao gati abo mubunge boragongorega rwa West Mugirango muske Steve Mogaka Walter Chanua amo na James Kimoni aigaso musangarekano yigani go siasa che wadi ya nyama ya Kenya rakaba chikole mwense inyorekane bona wadi yigani yetabwa cyo mu MCA wikabono ase bali abameretekeruge kigamate bagendere ko babakolie chiranga baisoko choramba chikwegerera ewadi iga ya nyama ya naende namnya ko chao nyamenta ibona amentirwa machira ndiya mono father na ete nyasanyo wo seseni njegento ngo basabekemo abantu banyamaya inche no mwano ino ndereirega no ndale do chari ke sieri ngasoma primary school no tigire tema nimeteme chanda bagina baito bawetera tumetega nyama ya kiro muntu na gwa tumufuasi oye igoti katoliki chikure chino marembe number 1 ne royo number 2 na number 3 na mobaroje no barega yege teke yanko leri tangeri kerango badete yanko leri tangeri tinko be bali mo minyo kenche bweka yaba minyogisi lakini cheko cha kutangana oigo mujumbe bora ngore igarwa West Mugirango muske Steve Mogaka igalire iranga natikunyara kabaga gwekirania magendero au asibegalire iranga natikunyara kabaga kujibwatisia serikali eliye kugamba ekerasi nje na agachitekemo kere modern example yebirasi ngo chikwagacha eskuru eli yanyansa bakwa eve institution Nere sababu kada esa uri abantu banyama ya torense mono nimbo kina banare ko igumukura munga bana bomotemu ngabana ababesa nane igonta gete nyama ya ward ebe number 1 in everything ebe number 1 asa masomo ebe number 1 ase chiro Mogaka injena matajiri ya nebandigeta injena ba priest banza berete njempira nega gacha West Mugirango ekina kiamo tunya zao manyete siasa je county bego nigo chanyara ko bachikole mwense ase boteneliwe county Nyamira wagenda ko bokorusi wa mamacho asimana siasa Walter Chanua anyara ko bakwa yakire kukunga nigo ararambule county ya Nyamira egendo yasingirirwamo na engineer James Kimoni abo baganire siasa gokorwa senchira yobwasyoku na bigo na maskani iluma ibule ngo kwana
ngamonjore ni numwanto matari boigo aile tigamba shwe nga emechande moroche on skoruchi para gocha mache gocha gotindagepari gocha mariogo gocha abana gotatwara kigasi gocha chichago kya magori for every other thing. I have the capacity to do that for you, the people of Nyamira. Yatoe awarai baito biba gaba kolega sia otore na kiwako inua wananchi ni numo wote maki scheme leo ika 2027 mocho awarai mutagete omwali yani gasago kema gusiki agenda ko bagegosegeto kwani kibunango bwatakere ebibande bunenchire ya muyo kuyarigania usiba wachuri bunene ubure busyo umuske ngoko umuske osero umuske nyamugo umuske nyaribu senator Kongo muchamo moto konyero mugusyo minto erebuya osere bobe asago totebia no to koraki no to gocha bono ototebiringa enjera etoko genda Fred Okengo Matiang'i inko ripoti rigetaseni kya wanchite kya gatembe koroiga sinseme chiga cha Nyanza bakwa yewadi ya Nyamaya ebungane ya West Mugrange County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara uyo ligetikero kyo bujumba se constituency ya Nyaribari Masaba Ben Mumanyi ni gabuliriye serikali kwane kinganko genderero kolera abananchi amagenderero boigo Mumanyi ni gatebere bunikiro ya Masimba iye kwa gachune serikali yenene nigera chikokonya mona abananchi ya senseme hiyo. Kitu nimefanya leo ni kuja nisimama hapa nilikuwa nataka kusema kitu moja. Hii mambo yetu ya Masimba, mambo ya soko, hii soko yenye inachengwa hapa Masimba, kuna kitu nimesikia ambayo kunifurahisha mimi. Hii soko ni ya national government. Hii soko yenye inachengwa hapa juu si soko ya county, si soko ya constituency, ni soko ya national government. Hii ni soko ilikuwa inachengewa wa mama mboga wetu wa Masimba. Kuna watu wanapita hapa round, wanapeana forms na makaratasi ati wamama wajiandikishe. Hii soko itakuja kufunguliwa na rais na mama watapewa for free. Hakuna mtu analipia hata mmoja hiyo soko. Wale watu wanapita hapa wanaambia wamama wajiandikishe na mmoja moja ama wana unuwa kanye. Etire ya gaje twe asaba ngina be chiwe baitoga. Aba mama baito isisa chiane batumye chire. Na kitoko wanye chire yera mabwango abantu mba amasoko twerwa. Na mondo kama isoko bangaina abantu bado kwa first priority watapatiwa isoko ni watu wa Masimba. Omo mtu asiende nje akidanganya watu, atatoa watu huko Suleka, atatoa huko Keumbu, atakuja kupana space hapa. Hii space itapatiwa wa mama mboga na wale mama wa matunda wanauza mitumba, wale mama wanauza mahindi, they will be given the first priority. The national government ekolera abantu baitega kusinga. Vile vile mangana ya mache amangana yo chipara osekuligereri ase kusiengima abantu twatigaire mega bina abantu banyali Masaba nali Masaba asitenyera amekobekwa lakini 2027 periara omugambi oli ochore rege tito mwa maskani yae lakini ega asikora abananchi byake bebere atigaire watu saba abantu baito toro chipara ndubu atirani na wale ya manyali Masaba akise myake yonsi ipiga kila kona ya Nori Ram ukaboni gari swali ama mama baito bakabone go bago chiroche even connection of amache no problem lakini amache na rade muga na gap amache serikali will make sure kile mtu abere connected na amache. President Dr. William Ruto aniko akwaniriguro yechisemi chabo saime sinse ya Kenya gukwana ase kanisa ya AIC St. Martin's Light Industries asomochie o Nairobi
nigo President Dr. William Ruto ateba bune serikali nigebwa tumurubirio bwokwagache birasi kiribu 23 nabo igo nigatebire buna kibesa university no murubirio norororo bwo chimenta gwetera somurubirio manyikaine buna new university funding model nagoteba buna mbachikogenderera kulika aborokigwa abange eliyo naliyo barakeanie amabaga yabali batabwati chigasi. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya, na tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality, and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Hapa Nairobi peke yake niliwapatia wabunge wa Nairobi bilioni 1 kujenga madarasa mpya hapa Nairobi. Kwa sababu hapa Nairobi ndio tulikuwa na changamoto kubwa ya msongamano katika madarasa yetu na watoto wengi walikosa nafasi ya kusoma. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya masomo katika university tumeongeza pesa ili tuhakikisha kwamba ile new funding model inahakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, wapate wote nafasi ya kusoma. Vile vile tumeajiri walimu zaidi. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. By January we will hire another 24,000 teachers. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kusoma kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Vile vile tumekubaliana na viongozi wa walimu wale wa KUPPET na wale wa NAT ili tusiwe na mambo ya strike na tusiwe na mambo ya msukosuko kwa mambo ya elimu. We have agreed with them, we have signed a CBA up to 2029. Sasa hatutakuwa na mgogoro hapa katikati. Tunataka walimu wetu washughulike na kusomesha watoto wetu. Tumekubaliana na wao tutawaongezea mshahara from 6% all the way to almost 29% katika hiyo mpango. So I just want to give assurance that education cannot be compromised. Roboti oruaye Dr. William Ruto muraiwense no tukukurire kionga chinsa inye litukerigalia rero mbya mona soko sangana ntukuru twachagete chinsa ibere gwikabono nabo igasomoro bire bwe ikaro wike Jumapili nde twakuganiriye weekendia nabo igo twakuganiriye bisibya Nyasaye asekerekemo ekyokora nkuru kwa Authentic Dennis Ouru asensembe bimanyire noyo Minto Wilson Makori. Goodbye, good night. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emerongetato asama
amabati aliaje chigeche 2023 mbabwate Tile Provels alia au Oriental, Elegantal, Versatile Gross na wigo na Versatile Matte. MRM niko mbabwate Lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na wigo Web Design. Mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Ubutambe bwe mbabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone